Ruslar Slavyansk ve Barvinkova şehirlerine yanı tank hücumlarını hazırlay. Baştapta bildirgenlerine göre, şimdi işgalciler Siverski Donets özeninden geçip hücum etmeye hazırlık göre. Düşman Lysachansk şehrinin cenibindeki Laskutivka ve Ray Oleksandrivka kasabalarını zapt etip oldu. Bu cebe kısmında 100'den ziyade Rus reaktiv sisteması, birçok mayınatı tertibatı ve artilleriya sistemaları yerleşken. Rus işgalcileri gece kunduz Lysachansk şehri ve civarına toxtamadan ateş açı. Bundan gayrı Ukrayna askerleri sanayi zonasında himaye etken Severodonetsk şehrinde sokak uruşları olup geçi. На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка. Намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут-Лисичанськ. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку в район населеного пункту Новотошківське ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу. Rusya Одесса ve Mykolaiv şehirlerine raketalarının hücum etti. Bunu Pivden operativ komandalığında bildirdiler. Odessa vilayetine 2 raketa atıldı. İkisi de Ukrayna mayıcıları tarafından urup düşürüldü. Mykolaiv vilayetine hücum etken raketalar ise harbi olmagan infrastrukturaga zarar getirdi. En azından bir insan yaralangan. Da 2 kişi Kryvyi Rih rayonundaki Apostolovo şehrinde zarar gördü. На півночі Херсонщини рашистська диверсійна розвідувальна група, намагаючись проникнути в тил наших військ, наразилася на вогневу відсіч. Понісши втрати, відступила. На світанку по одному з ворожих командно-спостережних пунктів та скупченню їх військової техніки відпрацьований удар гелікоптерами. За ніч підтверджено, що ворог втратив 9 рашистів, самохідну гаубицю МСТ-С та легкий багатоцільовий транспортер-тягач. Решта уточнюється. Химарс adlı Amerika reaktiv sistemaları Ukraynaga teslim etildi. Bunu Ukrayna Mudafaa Naziri Aleksey Reznikov Twitter'da bildirdi. Bunun beraber Reznikov yaz Rus işgalcileri için pek sıcak olacağını kaydetti. Хай Марс прибули в Україну. Дякую моєму колезі, другу Ллойду Остіну за ці потужні інструменти. Літо буде спекотним для російських окупантів і останнім для деяких з них. Amerika Ukraynaga HIMARS reaktiv sistemalarına $700 milyon yardım paketinin çerçevesinde berdi. Başta söz 4 reaktiv sisteması hakkında keteydi. Sonra Amerika kütlevi haber vasıtaları gelecekte Pentagon Ukraynaga da 4 reaktiv sistemasını bermege hazır olganını bildirdi. Bu zemanevi silah Sovet vakitlarına ait Grad, Smerch ve Uragan reaktiv sistemalarından ustun ola. Çünkü onlar 70 kilometr mesafede bulungan düşman nişanını 6 raketa ya da 300 kilometr mesafede bulungan düşman nişanını bir taktik raketanen hücum etebilir. Rus kuvvetçileri Sudak civarındaki Kapsikor kasabasında yaşayan Kırım Tatar faali Nariman Kurukçi'nin evini tintdi. 6 işgalci yengil maşinalarının kelip Sanki-Dersin erkek afyon saklanmasında şeklengeninden sebep tarama geçirmege buyrukları bar eken. Fakat siyasetşinas Lenora Dülber emin bu sebep uydurulgan. Çünkü Nariman Kurukçi tek faal değil. Geçenlerde işgalciler kapatkan davanın figurantı olgan Elvira Ametov'nın dostu da ola. Neticede işgalciler evine tintip bir şey tapmayıp ketdi. Bizim milletin işte çeşit türlü manalar tapıp o manalarda öyle akıla sığacak şey değil. Şimdi bu narkotikle uğraşırken, satayken mi kim biliyor Allah biliyor. Son şadı da var iken şadı kim desek biz bilmeye gidiyor. O tab fevral ayına olan şeyleri dün sut решение çıkargan, bugün geldiler tıntıva. Ana. Şimdi mutlak milletimize koz kulak olmak gerek. Birbirimize hiç unutmayıp birlik yutacak, el uzatmak kuru kalıyor. İnşallah kısmet olsa sabır, sabır. В
Киевде devamlı hastalıktan son 68 yaşına kelip Ridvan İbragimov vefat etti. O çok yıllar devamında Zaporojye Regional Meclisi'nin yol başçısı ve Melitopol'de Azat adlı Kırım Tatarlar vatanga kaytuvuna kol tutup komitetinin yol başçısıydı. Ridvan İbragimov 1954 senesi sürgünlükte Rusya'nın Sverdlovsk vilayetinde doğdu. 1956 senesi İbragimovlar Kurantası Kırım'a kaytıp yerleşip olamagan son Melitopol şehirinde yerleşmege mecbur oldu. Ridvan ağa yaşlıktan Kırım Tatar Milli Hareketi'nin faal iştirakçısıydı. Birkaç kere Zaporojye vilayetinden kurultay delegatı olarak saylandı. O yolbaşçılık etken komitet Kırım Tatar medeniyeti ve urf adetleri saklanmasının uğraşaydı. Onun beraber 2014 senesi Kırım Ruslar tarafından işgal edilgen son Ukrayna toprak bütünlüğü tiklenmesi için Melitopol'de birçok miting ve aksiyalarda iştirak etti. Cenaze namazı Kiev'de Cuma günü saat 13:30'da Nivki metrosu yanında yerleşken Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin camisinde kılınacaktır. Кто не мог подумать, что у нас такое может случиться, что оттяпали кусок Родины и кусок большой территории, которая находится в составе Украины. Всю жизнь крымский татарский народ, он рос с Украиной, вырос с Украиной и борется за целостность нашей страны. İşgalciler Xerson vilayetinden işgal etilgen kısmında yerli sakinlerini hırsızlamağa devam etti. Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin malumatına göre Sabadan Rus kuvvetçileri uç Kırım Tatar Kurantasının evinde tintuf geçirgen. İki kişi belli olmagan tarafka alıp ketilgen. Rasim Asanov ve Susana İzmailova ne yerde olgan alada belli değil. Sabadan işgalciler Çokurak kasabasında Susana İzmailova'nın merhum akayının ana babasının evine kelgenler. Bunu eşitip anda Susana Hanım da kelgen. Son işgalciler onun evinde de tintuf geçirip smartfon ve diğer elektron texnikasını tutup algan. Ozunu ise belli olmagan tarafka alıp ketken. Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin malumatına göre hırsızlanganlar Geniçesk'nin 17 sanlı okuf yurtunun mağazında tutulabilir. Susana İzmailova medeniyet hadimi, xoreograf ve milli oyunlar hocası. Rusya'nın Ukraynaga nisbeten yanı tecavüzü başlangan son Geniçesk rayonunda onlarca insan tutuldu ve hırsızlandı. Birkaç insanın takdiri hala da belli değil. Bazıları Ahmedjet Sizosunda tutula. Ukrayna harbiylari Zmiyinay adasında pahalı Rus texnikasını yok etmege devam etti. Pivden operativ komandalığının malumatına göre Ukrayna ordusu Karadeniz'deki adaga nevbeteki kere ateş açıp Panzer S-1 adlı Rus uçak ve raketa kompleksini yok etti. İşgalcilerinin Zmiyinay adasından kovulması boyunca operasya devam etti. Нагадаю також про те, що військові операції Збройних сил України дійсно потребують інформаційного супроводження. Але цей режим найчастіше, майже у всіх 100% випадках, має бути режимом тиші. Дякую за розуміння. Дякую, що не ведетесь на вкидання та фейки з неперевірених джерел. Avrupa Parlamenti Ukrayna ve Moldovaga Avrupa Birligining a'zosi namzeti statusi berilmasini desteklagan rezolyutsiyani qabul etdi. Parlament a'zolari Avrupa Birligini buni derhal yapmaga chaqira. Ular Gurjiston hukumati Avrupa Komissiyasining shartlarini yerine keltirgani vaqt bu davlatga de Avrupa Birligining a'zosi namzeti statusini bermege taklif etdi. Bundan g'ayri Avrupa Parlamenti Ukrayna, Moldova ve Gurjistonni Avrupa Birligining a'zosi olmak uchun mumkin olgani qadar tez kerakli islohotlarni kechirmege chaqirdi. Avropa Shurasining yo'l boshchisi Charles Michel bildirganiga ko'ra, rezolyutsiya bu bir tavsiyadir, ammo Avropa Shurasi Ukraina uchun musbat qarorni qabul etajagining ehtimoli yuksakdir. Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові.
Европа парламентінің отырышы кечірілгені вақыт Брюксельде Европа депутатларыны Украинаға Европа бірлігінің азасы намзеті статусыны бермеге чағырмақ үшін онларca Украин топлашты. Фааллер Украина Европаның қысмыдыр. Украинаға Европа бірлігінің азасы намзеті статусыны беріңіз шеярларына сеслендірділер. Олар мен тамамшымды бұл қарарны ұқықи оларақ қабыл етмек керек. Ми хочемо, щоб цей історичний момент запам'ятався в наших серцях і в серцях всіх українців на території нашої держави. Ақынжы адлы Түркияның пилотсыз учы алеті 13 километр ve 752 метрге көтеріліп, yüksекlik рекордына озып кечті. Бұны Байрактар Макина шirketінің техник мудирі Селджук Байрактар білдірді. Силялы пилотсыз учы алетінің evvelki рекорды апрель айында қайдетілді. О вақты 11 километр yüksекlikке көтеріліп oldu. Ақынжы бұл Украинада ішлеп шығарылған, көчірүжелерінен донатылған түрк пилотсыз учы алетіdir. Олардан базылары Ивченко Прогресс шirketi, дигерлері есе Мотор Сич шirketінде ішлеп шығарылған көчірүжелерінен донатылғандыр.